Hi, Sven! Hi, Sven! So, lalong pa rin siya, guys. Dapat rin siya sa ilalong, guys. Oh. Okay, I love you. Chichi, go explain. What is salinated? It's so delicate, guys. Hi, mga loves! Welcome back to my channel! Okay, and I have my friends with me. Hi everyone. Hi, everyone! I'm Larry, and I'm with With JV. Who? JV, say hi, JV. JV and And Angeli. Angeli. Smiley lang po dahil ayaw niya magpakita, bawal daw sa social media. So we are here sa Amiya, mga loves, and it's a very beautiful place. Yes. Dito siya sa Puan, Davao City. Yes. So And what it's can so you awesome. say? It's Thai-inspired resort residences. So it's actually for price-wise, it's really good here. So it's better that you come with join with your friends and your family. Yeah. Vlog siya. Oh. So we are just very overwhelmed. Yeah. So and Maybe overwhelmed. oh nga, wait lang. Oh, hi, Sven! Sven! Baby! Oh! Ka-cute. Alright, mga loves. So, 300 pesos each para sa magsi-swimming lamang. Okay? Sa mga... Wala ibayad. Oo, wala siya ibayad because dili ba siya mag-swimming para naka-swimming outfit siya. Okay? Costume. And look at this place, this cabana right here. Is this cabana ba ang tawag ane? Or just a tent? Okay, so na tent. And look, okay, tatabunan natin ang ano ni Chi. Eto, so this is all for us. This one. So dako gid kayo siya, very malaki. Okay? So yun lang. And wow, Larry. Complete naman ang ating mga... Ano yan? Bakit magtatan? Yeah, I'm ready para magtan. Yun na nga, bakit? Because you're so white? Yeah, I want to be tan. You want to be Somewhere, tan? you know. It's summer. Okay, so... Oh, kagaya niya. Okay, tan siya. Okay, so Ate Kungkung, you go to Tito Larry so that Tito Larry can put some ano sa'yo, okay? Ayun. Then, Kuya got us some water! Oh my gosh, free water! Oh my gosh, free water tayo dito sa Amiya. Hoy, in fairness, ang uban, walay water nga ice ha. Kini na ice. O, diba? Last ka na. Okay, mga loves, so we're gonna show you from the entrance. So, let's go.
Kong Kong. Hi. Are you happy? Are you happy, Sven? Sven, talk to me. Talk to me, Sven. Hi! Say hi! Hi! Okay, so yan yung Amiya mga love. So, sabi nila ang water daw dito ay ano? Salinated. Okay, explain. Paki-explain. Ano yung salinated? Sige, Chi, explain mo. Cover your face lang. Ayaw niya. Ayaw ni Chi. Okay, anong salinated? Ano yan? Okay, I love the t-shirt. Sige, Chi, go. Explain. What is salinated? It's so galaxy, right? Ayun, lagi ko pa explain Sige na, nag-explain ka kaganina. Go. Explain. Yan lang yung ice cream, Chi. Ice cream. Lasa siyang ice cream. Wala man Black Forest. Asa ka ng magnolia? Alright, so this is our food. And, Ay, sa tanggalon sa oy kay okay, so ito ang kanilang tocino breakfast sa hapon. all day bread. Drama sa hapon. Okay, tocino. This is pork tocino, so brown lagi, kumatag beef. Okay. Next, we have the spaghetti. Parang sand lang. And we have some chicken and rice. So, lalong pa rin siya, guys. Dapat din siya sa ilalong, guys. Oh. So, dagan din siya. Okay. So, makapangayo siguro. Nice ilang pasta. Nice og texture. I think overcooked na naman. Nag-comment na ba si Chi? Ito na si Chi. Okay, guys. Bawal ang bata dito sa bar. So, namin dito sa bar. Hi, Lares. Hi. Huwag mo nang pansinin yung nasa likod ni Larry. Okay, nag-light na. Nice, right? And meron kaming Christmas lights doon. Ha-ha! JB! Legit! Okay, gabi na mga loves. Kaon na sa among kuan. So, Chi? Pizza lang ako ipakita. So, what can you say? Unsa man? Nani mozzarella? Ambot kasi si JB ang nagbuhat. 4 cheese man. Na, 4 cheese. So, uban ni ka cheese na parmesan. Ito lang Pero, Chi. nasa blue cheese. Yan lami. May ba na may yung blue cheese ka na? Ayaw. Wala napin. Okay, so tilawa natin ni Be. Okay, so ilang pizza sa Amiya? Nami isa. Nami ang cheese. Okay. No? Kayo mozzarella. Tanaw wala ka ito. Ito mag-aanda ka, pag-aanda mo. Siguro pero ka nandihit maayaw ako sa ba. Uy, grabe. Okay, dinner. Let's find Kong Kong. Kong Kong! Wait lang. Kong Kong, let's go! Let's eat! Ayun. Kong, let's go! Let's eat. Come on. Egg is here. Dali.